Idemo prema Bosni i Hercegovini, idemo prema vašem rodnom gradu Mostaru. Vi ste prije svega, u srcu ste ponosna Hrvatica, ali ste ponosna Mostarka prije svega. I to ne govorim čisto kao frazu, nego je to istina jer tako uvijek nastupate prema bilo kome, kogod je u pitanju. Osvrnućemo se na rezultate izbora u Mostaru, koji su u ovom trenutku, dakle, brojčano jasni, više manje su jasni, ali nije jasno ko će biti budući gradonačelnik. Kako komentirate rezultate? Je li na pomolu možda dogovor HDZ i SDA oko vlasti u Mostaru? Kakva je budućnost hrvatskog pitanja i u Federaciji i u čitavoj Bosni i Hercegovini? Pa evo, protekli izbori u gradu Mostaru, nakon 12 godina od kad je Mostar bio bez mogućnosti da bira svoje vijećnike i da bira svog gradonačelnika, mi znamo da je statut koji je bio nametnut od strane visokog predstavnika Pedješta, ono doveo Mostarca u jednu izuzetno lošu i degradirajuću poziciju u odnosu na druge građane u Bosni i Hercegovini. Nakon što je taj statut odbačen na Ustavnom sudu, trebalo je doći do promjena i to je dugo vremena trajalo i na kraju se dogovorilo između vladajućih stranaka koji su Mostarom upravljale sve te godine, postignut jedan dogovor o izbornim pravilima koji će se sada nakon izbora gradskih vijećnika, taj statut će se morati i potvrditi. Znači, iza njega treba dvotrećinska većina. Mi smo imali još jednom izbore u gradu koji je opet na jedan specijalan način drukčiji od svih ostalih. Izbori koji su pokazali i koji su trebali pokazati da niko nema apsolutnu moć da u tom gradu, znači to je jedan mali model Bosne i Hercegovine, predvlada i da ima poluge odlučivanja. Znači, vi ste imali kvote koliko može biti Srba, koliko može biti Bošnjaka, koliko može biti Hrvata u gradskom vijeću i ostalih. I na neki način sve to raspodijeljeno po općinama koje su davale te gradske vijećnike. Zašto ovo govorim? Malo je kompleksnije da biste razumjeli zbog čega se HDZ BiH u ovom trenutku osjetio itekako prevarenim u ovim proteklim izborima. Znači, prva je činjenica da je mostarski su izbori uprkos svim traženjima organizirani nekoliko mjeseci nakon lokalnih izbora u svim drugim gradovima u Bosni i Hercegovini uoči Božića. Znači, dato je prva je činjenica da su organizirani mimo svih drugih izbora i data je što je otvorilo jedan prostor za ove stvari koje su se dešavale za vrijeme izbora i organizirane su uoči Božića, znači uoči najvećeg blagdana za Hrvate katolike u Bosni i Hercegovini kada je pozornost njihova bila da budu u okviru svoje obitelji, što je činjenica. I što se je dešavalo. Znači, imali smo izbore koji su na jedan sigurnosti način provedeni zadovoljavajuće, znači nije bilo nikakvih incidenata. Međutim, što se je dešavalo? HDZ BiH je prijavio iznimno veliki broj lažnih prijava u općini Jug, gdje su se u neka povratnička naselja, znači u selima u blizini Mostara, uoči samih izbora, više od 300 prijava je bilo koje su sada prema HDZ-u i prema HNS-u u biti. To je HNS je napravio tu prijavu, znači Hrvatski narodni sabor. I ti ljudi su lažno prijavili svoj boravak jer u cilju pribavljanja tog biračkog prava na sam dan izbora, kao što stoji u kaznenoj prijavi koja je podnesena, što je rezultiralo većim brojem vijećnika za onu stranu koja želi ove izbore iskoristiti za izbornu manipulaciju. Što ima neke logike s odgodom izbora u samom Mostaru, jer onda zapravo neki ljudi su de facto, ako bi se išlo provjeravati, 2 puta glasovali na lokalnim izborima. Apsolutno. Jedan put u jednom gradu, pa onda se registriramo u Mostaru nakon 2 mjeseca. Apsolutno. Super. Znači, ja ne želim da to dokazujem. Mislim da imaju nadležna tijela koja moraju raditi na ovoj prijavi. To je kaznena prijava koja će rezultirati... Jer onda zapravo izbori, ako ćemo biti realni, nemaju logiku. Izbori imaju logiku ako se održavaju u jednom trenutku
protkusvi za zapravo cijelo područje. Ovdje je iznimka Mostara i dalje strši, dakle, taj Mostar strši. Ono što zapravo pokazuje jasnu sliku, možda najjasnije od svega, unatoč svemu, su, evo, rekli ste, rezultati općine Jug, koja je većinski Hrvatska, ali mislim da je zapravo najjasniju sliku stanja političkog u Mostaru pokazuje izborna lista zajednička cijelog grada Mostara. I mislim da ona zapravo, ako išta, a ona dokazuje zapravo kako i na koji način Mostar razmišlja. Kako je vaše mišljenje? Je li tome tako? Pa da, mislim, sami rezultat je pokazao da je HDZ BiH dobio najviše glasova, da je kandidat HDZ-a BiH dobio najviše glasova, znači i logika koja se iz toga proizilazi je da će HDZ BiH treba ponuditi gradonačelnika. Međutim, nije samo gradonačelnik upitan, znači mi smo imali gradonačelnika u gradu Mostaru proteklih 12 godina bez vijeća, znači bez gradskog vijeća i tu apsolutno za jedan razvoj grada vi ne možete učiniti ništa. Gradsko vijeće jeste bitno za sve planove i za sve ono što se namjerava uraditi u tom gradu i staviti ga u jedan normalnu situaciju. Ukoliko sami ti izbori, sama manipulacija sa tim gradskim vijećnicima ne bude riješena, čitav izborni proces i sami rezultat će dovesti u sumnju i dovesti u sumnju balans povjerenja koji u Bosni i Hercegovini je iznad svega glavni preduvjet da ta zemlja napravi korak naprijed. I sad se vraćamo na ono pitanje što ste me prvo pitali, šta sa Bosnom i Hercegovinom, šta sa tim odnosima koji i dalje u samoj Bosni i Hercegovini koče zemlju i njezin napredak i ne dovode do svih onih potrebnih koraka da bi ta zemlja dobila i kandidatski status koji očekuje, koji traži. Pa mislim da će se srž tog povjerenja i onaj najmanje sjeme iz koga može izrasti neka bolja budućnost Bosne i Hercegovine tražiti u slučaju Mostar. Ukoliko to povjerenje bude uništeno na slučaju Mostar, ja imam dojam da ćemo dugo gledati tu zemlju da nastavlja sa daljim degradiranjem, da nastavlja sa stagniranjem u odnosu na čitav Zapadni Balkan i gledat ćemo je kao zemlju slučaj, što je u biti ono što sam vam i već rekla. Ja kao ponosna Mostarka i neko ko je činio sve da tu zemlju u prošlosti, da tu zemlju dovede na neki pravi put i da pomogne i da objasni što je to dobro u njoj, zbog čega ona zaslužuje da ide naprijed, to je nešto što će me spriječavati da pomognem. Upravo ste rekli Mostarka, ponosna. Tu ću vas postaviti dva pitanja. Dakle, vas kao Mostarku, je li zapravo frustrira kad vam neko cijelo vrijeme, pogotovo iz Sarajeva, govori kako ste grad slučaj? To je jedna stvar. Druga stvar, kako je moguće da, evo, službeno Sarajevo, pa evo, znamo otprilike tko i kako, upućuje prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Hrvatima u Mostaru strelice toga, evo, možemo pročitati razne napade pa sve do onih karakterizacija da su fašisti, a zapravo mostarski izbori pokazuju da u jedinicama izbornima gdje su Hrvati većine su zapravo jedine izborne jedinice u kojima su sva tri etnosa mostarska dobili izbore, dok u ovima famoznima koje Sarajevo voli i govori kako su oni tolerantni i tako dalje, nema ni traga nikome drugome osim jednoj naciji. Pa sad to stvarno lud zbunjenog, ako tako mogu reći. Mislim, kad neko gleda sa strane, evo, Hrvati fašisti imaju sve tri nacije na svojim listama koje su ušle u Mostarsko vijeće, a ovi multikulturalni, ne znam kako, i to sve skupa imaju jednu jedinu. A činjenica jeste, upravo ste to dobro primijetili, da je u biti jedino Mostar i sva ona područja koja su bila pod kontrolom HVO i koja su bila na neki način, koja su zadržala to hrvatsko kulturno biće, je očuvalo tu multietničnost. I činjenica je pokazala u ovom slučaju Mostara izbora po jedinicama, znači jugozapad i jug, da su na prostorima gdje su Hrvati u većini, jedino je ostalo tu ta multietničnost o kojoj se lažno govori, znači u Sarajevu, i gdje se na neki način sve one pokušaje da se očuva Bosna
Bosna i Hercegovina kao jedna izbalansirana zemlja gdje sva tri naroda i pripadajući građani imaju svoj prostor za život i što se pokazuje kroz prostore gdje Hrvati u većini žive je jednim lažnim narativom iz Sarajeva, putem medija koji demoniziraju sve te pokušaje da se Bosna i Hercegovina dovede na pravi put i da se napravi taj balans, je zamagljivanje situacije. Znači, kroz klub Zrinski, za koji igraju i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, a koji je klub koji je simbol i ponos Mostara, je razvidno što je Mostar i što su prostori gdje Hrvati žive u većini. To je sve ono o čemu Hrvati nisu imali prigodu govoriti niti objasniti zato što su ugušeni njihovi i svi kanali kojima su mogli komunicirati prema vani, znači počev od medija koji nikada nisu dobili na hrvatskom jeziku, do slučaja Komšić kada su izgubili apsolutno svaki utjecaj kroz diplomatsku mrežu i svi su njihovi veleposlanici obezglavljeni, do svih onih institucija gdje su Hrvati mogli na neki način i putem međunarodne zajednice objasniti što je to što se dešava. Ja objašnjavam i na primjerima 1.100.000 putovnica koja su dodijeljene hrvatskim građanima koji žive u Bosni i Hercegovini. Znači, mnogi od njih su napustili, ali preko 300.000 je Bošnjaka i koji imaju to dvojno državljanstvo, koji imaju hrvatsko državljanstvo kao i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Pa ko je to tako bio maliciozan prema jednom narodu, a da ga je na takav način tretirao da mu daje svoje državljanstvo, da ga apsolutno se brine o razvojnim projektima u Bosni i Hercegovini i sa jednim pristupom dobre volje pokušava ga dovesti u Evropsku uniju. Ono što ja doživljavam sa svim tim napadima je u biti sve ono što ukazujem i u svom radu u Europskom parlamentu, a to su prijetnje mira i sigurnosti. To doživljavam kao jedno odbijanje evropskog puta, jedno odbijanje načina pristupa evropskom rješenju Bosne i Hercegovine da se od nje napravi jedna stabilna zemlja koja je rascijepljena između polariziranog pristupa, znači jednog unitarizma i separatizma koje vidimo kontinuirano u Bosni i Hercegovini sa jednim velikim nepovjerenjem među političkim elitama i sa jednim velikim, apsolutno dozom, na neki način, to bi se reklo u diplomatskom žargonu, međunarodne zajednice koja je gone native, znači koja je predugo u jednom gradu gdje ne shvata da rotiranje i napuštanje te sredine dovodi do apsolutnog nerazumijevanja čitave situacije i na neki način i ugrožavanja same misije zbog koje je tu došla. Znači, ja sam bila veleposlanica u nekoliko zemalja, nikada nisam boravila niti sam iskupljala informacije samo u glavnom gradu, nego sam pokušavala da razumijem sve strane, znači da odem što više, da putujem, da obiđem i da vidim i steknem razumijevanje. Zapravo negdje je slična situacija kao i pred Domovinski rat, kada su zapravo mnogi veleposlanici skupljali informacije samo u Beogradu, a tek onda se kasnije krenulo, sjetimo se Cimermana i tako dalje, ali sad je to druga